warnanya waduh kanang cikero balo kingkar balo doro kalau marwatni kanang tugal penang sarana tanwani Nonton ku bersama kita. Laki nak padu kadu dali. Laki nak ada dali. Cikero balo kikar balo bersama laki nak bangke biparayo atangke lawan siro sangyang suratmu biparayo wajah ikan angkatmu yan mangkano ingang biparayo sadero yaya deki yo tangke lajak sangyang suratmu bakal jani kan wajah atmoy Jani atmo liu na mati dini beliu teko atmo cewek kabel liu atmo di padang kala liu teko jani jak manik cewek ini molah jani oh yen mangkane nak pada takil lawan sira sangyang suratmo siap negak. Aglon ingani ke sangyang suratmu yaya teki para sama cikero balo kingkar balo enak pada temudon ingani ke yaya teki sambut saya ke Yaya teki sayang surat monatan nawane. Para hoy
kau. Antiana di pawikiran pansira. Sang Hyang Suratmo. Tadi memantau Sang Hyang Suratmo. Kenapa ngibanci jama kejang? Tiangat mah baju cang geset no. Wah, tinggal pungut dia. Yang bocang kan ninggal jani. Sing tadi memantau ci jama kejang nah. Rasa sopo pulo jauhnya nih. Barong banget tinggalan. Kajak kamu bukan nanti ngamalan itu. Jangan bang boy kan. Dong saya cincang lah pada kejar saya itu kejang. Tunas saya go tidak mau kejang nah. Hah? Apa orang dia? Apa orang dia? Kamu bukan nanti ngotot di rumah. Ngomong boy. Jani ulian gaya nagamalang ngigal Sang Hyang Suratmo. Ada jangan nama mau kencan. Ada semua tahu jadi jadwal mau. Kamu. You know the forno yes. Jani cingiring bataron nih. Ah. Jangan penyakitnya cuma. Oke, you simpatang Sang Hyang Suratmo kene. Sing menghargai Bathara Tedon kene kadana lagu timbal ya. You and you, are you ready with me go to the dancing yes? What? Tahu ulok apa wa? What? What you takat baca mau tahu yang lemot ini ya. Yang mau dingin nih, alergi dingin lakukan.
Kengkeng jani. Buka landang po, ngangsal po. Kengkeng juga malah itu. Kemal watang jadi watangan sang surat mau jani. Lang amat tau boleh ngomong mah. Ngigol ya. Tebak sang surat mau kene. Yuk. Citra bala bersama. Ngerti si bahasa jauh? Sing. Citra bala follow you jakonyang the brengsek yes. Rengo mangke sudari ngong. Sing ngerti you listening the I speak yes. Amet wadak di kanang atmo bersama. Amet atmo. Dengan matanya cuma atmo. Mau jangan tukang. Aduh. Cepol kabeh ini nyang. Mah. Halo. Oi. Boleh jang. Jetnya kena kamera badangan. Ah, kita bayo. Dobah no. Yen bah kita nak kita sang sorang mau kana. Abad kemau, nyai abad kemau. Nah, ojang do ya kan nak kejak. Penyah tenas nak tadi. Wes oyong saya takon nen. Nabang bawa yang bangurin sang surat memunyi marah memunyi. Cing radang sangyang suratmo di muka umum cingurin kita sangyang suratmo dari dewa jani. Dadi benyap di dori. Pas demane tinggiling dewa kene. Sing nak bak tegol ke Korea kono. Oyang bae. Mangke ngulon di peraya ngajak ke Atmo. Tidak apa-apa sih kadencang Atmo nya kemari bantia. Punang bawa dicuk punang bawa banget mau kan ini. Kenapa ada nenenan? Lemau raksasa bin lemau. Sangyang suratmu, surat berarti cinta, atmo berarti roh. Sangyang suratmu adalah roh para cinta. Kenapa ini bojok bongdo bisa bertahan siau? Long minggu cimuruk bongdo yang bertahan nih magilit dongtar sangyang suratmu nih. Nih ada minta nih. Magilit kita buka nih. Singnya dini berarti dini yo. Bangsakan dawang nginyatmu nih sebenarnya. Sing napa boleh can ngorso didian. Ini ada jelek peteng. Dan nyuling kita nyanyi hati ya. Siap. Ini sangat mau
Sing orang nyak mau betawalan jang nyak mau. Ngiloh pemani nih. Oh, lo pemani tiang cewek cecok. Nah kamu berkenah nyingorto cecok. Nah lu cek dini. Ah, pokok ngine. Adanya dini nak imudo. Nak imudo adanya dini mudo. Garing miring nanang tawan. Cek, nek malu. Ngilok pemani nih. Sing ada nak lo menyonyong si pakai kau. Lalu. Napa nanang imuda alias nanang tawan geginane siaran langsung di Facebook. Di Facebook adane madan wayan keruk. Kagak ini pesen tau. Nah, tungdangi dari nak lo. Tak model-model kan kau bahan dari nak mani pindah di nak lo. Apa keginan jadi merca padau? Om dagang. Om dagang kopi. Di kuda ni ada kopi. Mahal ni ada kopi. Kopi apa? Kopi ke? Oh lemah len, petang len. Yang lemah. Oh, dia bisa melenan ke kau? Oh kan BO tu. Ya. Lalu, yang dia open BO kita si cara baris saling kotek ya tu. Kecil je mula buang. Oh ngadap kopi yang di lemah ni mudah, yang di petang ni mahal. Yang petang ni kopi apa adabnya? Kopi dugro. Ada bisa kopi dugro? Kopi plus kenyum tiang ada di dugro plus tu. Nah lu. Ni aslinya nak mani kalau tadi nak lo ngadap kopi dugro. Ah, mapan gede dosa ini. Ni tongo saya ditu hukum menyia apa rane nungeng di malon bangkong sing bangkong sing cai sama kejang yo kan lagi nungeng mapan gede dosa yo ajak yo kamu ke kanan keleng ajak yo at mo na lena pemain sing bakat bang nama mo kakene yang loh tidong wani tidong gimana ada arahan baru sesuai peraturan di neraka. Atmonya ditaruh di sana, nanti dipidana barang-barang. Ya, itu jangan. Apa yang tuh ya aneh. Oh yang udah nyonyone di ciao. Gang boh. Nih janing atmo neleng cuma. Jajan. Jajan. Dah bulan nak lana naik. Ada hatmu membatas uyung. Yang jadi kalau wajan jadi ada ni ya weh. Aduh. Ayang apik je ya tadi hatmu mesti mejas. Buka jasnya. Cang suratmu ke kedinginan ini ya lagi hangat. Ah.
Moyong. Aduh, jak lengah nasi suratmu kene. Tuh. Ayo, nukal baca malu. Ane atmoe madan I glintik. Yang di Mercapada madan Nang Suari. Nang Suari sakitnya demen sariawan. Cekan apa sing? Angon mete. Tadi ngeleng ya di. Pada Madang Nang Suari demane ngintip kuranan pisago. atas satu batas Kuranane madan wayang tilah. Tilah kuranan kiyo. Hah? Tilah. Hah? Lah kengen. Itiang matoi glintek kurang itiang matoi tila glanta glintek kanton tila kesan itiang cuma ada tu Glintik kurangnya tilah. ingat tu Yang tilah saya ada kena matur saya sayang surat mau. kan kaya natu tapi orang entang kurang itiang tenang nanti entang Karena ada ada ya kena sensornya nan orang pornografi sayang surat mau. Nang Sariawan demen ngintip kuranan pisago kurane madan wayang tilah. Oh, kuliah anjing ngintip kuranan pisago sangkala tilah kuranan cing itu. Oke, tuh. Aduh. Man apa kan gaya di Mercapada? oke kekarian di dia Ayo. Ada telepon masuk nih. Halo, Ratu Bedaro. Penapi? Nih, bingangan aja kari sibuk niki mau kari akeh saja niki. Nih, Ratu Bedaro dalam. Nih, oke, thank you. Oke, thank you. You're welcome. Apa kan ganti di Mercapada? oke kekarian di dia gendang meneng-meneng penganyo Menek nyanyo me yang ada ngalekut gitu oleh kod. me kur bisa galau Cuma maling dia ada anak tuh. kur gendang berdeman di dia tuh Apa temannya? gendang mau ngepung-ngepung kur bisa galau Kodanya di luar apa nih di beten? ada beten nah apa iseng dia jangan padang galak tujuh nang boleh nang gidik Asin bawa gitu lang yan. Cikra balo. Tuh gede sana nih punua aja dito punua. kan ada tomo tuh Nomo, saya tadi nomo. Sang surat mau pas sugih ini sebelum tomoan. Ben jemaat mau Nah. Iyo tatone sa surat mo jejak apa no? You ready? Bisa bahasa Inggris ya mas? Okay. Oh iyo jenang iyo cara cicing yes. Sesuai dicatat rencana suratmu di Madan Pak Eka. Kramo atmo uling bango. Gitu. Apa kan janji di Mercapada? Mungkin dumun tiang lunas majang aduan dan tiang durung percaya niki nabi jadi tiang pemati nabi dan niki. Kisah percaya itu dibanci mati. Durung wentan konfirmasi niki surat keterangan mati di tiang itu. Berarti manci konen diketemukan di Mercapada. Kentan ampun minati tiang
bingung di tiang niki memargi mriki. Ah, Diastun ring tengah margi tiang sampun kedenge ring Cigro Bala. Dan uning tiang tapi mati napi dan. apa orang ini kedanga? Nggih. Ah, kedanga? Nggih, kedenge ampun di tiang niki. Kedenge? Nggih, tuh. Apa orang ini tau? Kedanga bahasa Jelema apa mainan? Maksudnya kedanga. Nggih, tuh. Kedanga sing kedanga. Oke, you understand? Ah, ini kan mati nih, sing nawangi banci mati. Durung tatas si jantung mati kentan niki. Oh, sing nawangi banci mati. Menduga hidup, udah angkat teman dia. Dugas di tiang hidup tiang preman tuh. Preman. Kentan di tiang preman, di tiang deman, di tiang huru hara dia Oh, minum minuman keras gitu. Ah, gede dosa cina apa gede dosa cia. Nabi mawanan sapuniko. Preman cina woget di gumi nak teman ngai rakayu di gumi ci teman ngai wog. Di tiang kan puniki nuna sama jadu. Begitu. Nabi karena di tiang metako metado wo kan. Ah, Banyak orang yang tidak bertato bikin rusuh tuh. Cinyinir sang surat mau nih. Yang begitu sang surat mau bimani kalau tato. Saya ngobrol gak Cina bang banjir. Ada mana yang uraro? Bidan niko. Makin ampun tobat yang tuh. Apa banjir? Nggih. Udah aman gak yang Yang banyak ide bertaruh saking jaga banut di tiang makin ngiring di tiang ring seke santi di tiang. Ada mana Santi? Deman di tiang mesanti. Ngaya kita pura. Nggih. Padahal mau gitu. Nggih. Ah, ya pakai itu buang gede dosa aja. Berkurang setengah. Malih di tiang nuna sama jang aduh napi di tiang jak niki durus si tiang padam napi buang niki kan. Duh, suratmu sing bakal ngeramanci banci na urut ian yang mati aja pegang. Yan mina bang di tiang astun karo yang di tiang icino mati astun karo di tiang suksemo ping banget niki. Jejah di tiang hidup tuh. Udah jejak. Tiang kepung mingguan tuh. Wan usang lah tangkene nak. Yen ci benekat ini berarti ci subuh mati. Oke, dan di tiang sampun mati dan nggih. Bakal ci mai tuah karma kalau luang jelean nak dini ane wang dini subuh mencatat pekerjaan. Yang di tiang mangdo di tiang datas nabi niko kuning wastan karmo palo kan. Karma palo alhasil perbuatan cian di mercapato. Bang Pinawang. Keseimbangan niko perbuatan dosa katanya. Jadi ini jam lagi acang sing guru. Oke, dan Citra balo. Ne bedekan dosanya sampai kan dia itu ngejak. ini tusuk semua niko. Gemak. Sakit jenas surat mau kene bunga becek. Nene malu. Ne marah adat lewat mau. Ane bakal teko yani. Ane nu meluncur uleng di mercapato yani ke neraka. Ane pertama ada madan kaki gepeng. Ane nomor 2 ada madan wardiko. Ingatan tu nah, jauhnya apa pernah nyemangatmu. Ane nomor 3 ada madan iborong. Ngata. Nomor 4 madan jantuk kargito. Di jantuk kargito na santawang demone. Anak teman ngayak mebat yang ne bang begitu. Ane nomor 5 ada madan guruman. Ane teman ngantung kelana lo na tuh. Ane nomor 6 ada Ayu Apri. Ane ngamuk ngabapi di pura tuh kan gaya nih. Lo mau cenik jaga yang merekah nih. Ane nomor 7 ada Buk Suartamo, artis pop buhu. Oh, artis pop buku. Ya ada artis pop ini nah. Nomor 11 ada Tatik Gendut. Tati Gendut, ingat mana?
Ada jenak ane gapul tuh. Sing karuan baong, sing karuan bangkiang tuh beliau. Nah, nggak ada nah. Dok kan disapnya mah. Ane nomor sio ada Nang Cynthia. Nggak ada tuh. Ane nomor dasa ada Menamo. Menamo ne bosan. Didori ngapa-apa. Sang suratmu do mapayasa kata jak bungut sang suratmu jenape. Dot live kena pak dah dia apa pak kadang dadi ramo kadang gugu aja ya. Lengah aja Menamo doh. Toh video dia tulis ini. Ane nomor 11 ada Marcelino. Ini. Marcelino Marni. Arah nulis yang saya pen pada baca wak. Nomor oras ada Madan Tukodo. Yang kaden tuh di sini pada nawang. 14 ada Madan Deakus. Ah mani bin baca baca. Gampang itu bang. Ane bin besek ingatan Ilongong. Nah, Ilongong. Ya. Oh. Si, yen nyemak Ilongong besek kan ngajak kami kumis nemot. Ane jani sang suratmu on the way ke neraka, okay? You and you follow me go to the neraka. Okay? I want nanin pariat nang tuturi lampah kira sang suratmu. Aduh sakit jenas mau pecet nih. Apa sudira man nabung boy. Nelu kalau tak konang pang pernah ajak pihak neraka atmone di Jaya Bo. Terus terang sing anu ne sing nawang nok ija Bo. Oh, okay. You at Modri out. Out. Raksasa kita masih out. Abot momennya. Apa abot momennya? Ada. Itu manusia. Ah. Jangan sengat mau nih jangan apa. Woi. Ada. Udah mulai banjir. Coh.